ህይወታቸውን ያጡበት አመት ነበር። ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ባላደረጉት ለሰዎች አላህ እንደገለጣቸው وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أن طريقة الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله محفوف بالمكاره والابتلاءات وفي سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم العبر والمواساة ففي شوال من السنة 10 للبعثة وبعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها فيما عرف بعام الحزن اشتد أذى قريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه الشريفتين قاصدا إلى الطائف يرجو النصرة والمنعة لدين الله مصطحبا معه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. أيها المسلمون مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أياما يدعو سادتها وقبائلها إلى الإسلام فلم يجيبوه بل سخروا منه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. ولقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة الدامية فيما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يال ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فناداني فقال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. عباد الله، إزاري وخطبات شنمي هنا ولا لا إله إلا الله ጥሪ ማድረግ
ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት ሰዎች እንዲመሰክሩ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት አምነው ፈቅደው ወደው እንዲቀበሉ ዳዕዋ ማድረግ በተለያዩ በሆኑ አስከፊ በሆኑ ነገሮች የተከበበ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዳዕዋ ሲደረግ ወደ ተውሂድ ጥሪ ሲደረግ ይሄ የሚደረገው ዳዕዋ ሁሉ ነገር የተመቻቸ በጣም ያማረ የገራ አስቸጋሪ ነገር ያሌለበት እንዳልሆነ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሲራ ወይም አንድ ታሪክ ጋር አንስተን የምናየው ይሆናል ዒባደላህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚገባውን ፍርሃቻ ልንፈራው ይገባል በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲራ ትልቅ የሆነን ትምርትና ምክር አላህ ጀለ ወዐላ ለኛ አድርጎልናል ከሂጅራ عفوا ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተላኩበት ከቢዕታ 10ኛው አመት ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ መከራዎች ብዙ ሐዘኖች የተደራረቡበት የሆነ ጊዜ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ ብረት አጥር ሆኖ ከጎናቸው በመቆም ይጠብቃቸውና ይከላከልላቸው የነበረው አጎታቸውን ያጡበት አመት ነበር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም ባላደረጉት ለሰዎች አላህ እንደገለጣቸው وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمات إذن تادرقن انجي أنتنا لكنهم بلو يالاتشو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله انديلو سوج لا إله إلا الله اندي قبلو بميادر قوت بنبرو ترت لي يتلايو مكراوچن يتلايو أذاوچن የተለያዩ ስቃዮችን አሳልፈዋል ይሄ ያሳለፉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከምንም ከክብራቸው ጋር የተያያዘ ሳይሆን ለኛ የሚጠቅመንና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር የሚያቀርብ የሆነውን መንገድ በማስተካከላቸውና በማረማቸው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለዚህ የተጋለጡት እኚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በ10ኛው አመት ነብይ ሆነው ዳዕዋ ከጀመሩበት አንድም ቀን ኡፈይ ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጠላት ሰላም ሆነው አላሳለፉ 10ኛው አመት ላይ የመካ ሰዎች አዛብ እጅጉ ሲበረታባቸው መቀመጫና እንደዚሁም ደግሞ መኖሪያ ሲያጡ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወለዱበት ሀገር የሚወዷት ሀገር መካ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መቀመጫ ሲያጡባትና መጠጊያ ከሰዎች ሲያጡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረጅም የሆነ በጣም ረጅም የሆነ ኪሎ ሜትርን አቋርጠው ወደ ጣኢፍ ሄዱ ጣኢፍ ማለት ወደ 90 ምናምን ኪሎ ሜትር ከመካ የሚርቅ ነው ግመል ኖሯቸው አይደለም መኪና ኖሯቸው አይደለም በእግራቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጎናቸው ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ሆኖ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስከ ጣኢፍ ድረስ በእግራቸው ሄዱ ምናልባት መካ ላይ ያጣሁትን የሚያግዘኝና ከጎኔ የሚሆንን ሰው አገኝ ይሁን ወይ ምናልባት በዚህ ዳዕዋ ላይ የሚረዳኝ የሆነና የሚያግዘኝ ተስፋ የሚሰጠኝ ከሰዎች አገኝ ይሁን ወይ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ጣኢፍ አቀኑ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጣኢፍ ሲደርሱ በጣም ደክመው ያንን ረጅም ኪሎ ሜትር አቋርጠው ኡፈይ ማለት ሳይሆን የገጠማቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ የሚባሉ እዛ አካባቢ ላይ ትላልቅ የነበሩ ሰዎችን ለማናገር ሞከሩ ያመት ቀድሞ ያሳለፉት ብዙ ችግር ነበር ከጎናቸው የነበረው አቡ ጣሊብ እንዳነሳነው እንደ ብረት አጥር ሆኖ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ይጠብቃቸውና ከጎናቸው ይሆን የነበረው በዛ አመት ላይ ሞተ
በጣም ተጠብቃቸውና ከለላቱንላቸው የነበረችው ባለቤታቸው ኸዲጃ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃ በዛው ዓመት ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጡት። አዛው መከራው በጣም ተደራረበ። መጀመሪያ አቡ ጣሊብን አይተው ወደ ኋላ ይሉ የነበሩ ሰዎች በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ተፋጣቸውን ጀመሩ። በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአዛ አይነት ይሰነዝሩ ጀመሩ። ኸዲጃን አይተው ወደ ኋላ ይሉ የነበሩ የሆኑ አካሎች መጡ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ዘመቱ። ይሄ ሲሆን ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መካን ለቀው ወደ ጣኢፍ የሄዱት። ጣኢፍ ደርሰው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምናልባት እነዚህን ትልልቅ ሰዎች ወደ ላኢላሃ ኢላላህ ጠርቼ ዳዕዋ አድርጌላቸው ከተቀበሉኝ ምናልባት በር ይከፈት ይሆናል ብለው ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያደረጉት ማለት ነው። ይሄንን ከባድ ጉዞ ይሄንን ቅሳ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቅነቱን የገለጹት በአንድ ሐዲሳቸው ነው። ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቀቻቸው፣ ቆይ ባንተ ላይ አንድም ቀን እንደ የውም ኡሁድ ያለ ከባድ የሆነ ቀን ገጥሞህ ያውቃል ወይ አለቻቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد بانت لاي كان ألفو يوقال وي كيوم أحد كان بلا يالتشاتشو رسول صلى الله عليه وسلم. يوم أحد مالت بنبي عليه الصلاة والسلام تاريخ لاي بنبي عليه الصلاة والسلام بعد الرقواتشو زمتشاوش لاي كان لا يميبال النبر بتعام كبار كان نبر رسول عليه الصلاة والسلام ጥርሳቸው ተሰብሯል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደማቸው ፊታቸው ላይ ፈሷል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተፈንክተዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስከ ሞት የሚያደርስ የሆነ እርምጃ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተሰንዝሯል። የውም ኡሁድ ማለት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 70 من الصحابة 70 صحابዎችን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጥተዋል። إن حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم رقفال 7 صحابوج يوم أحد مالت لنبي صلى الله عليه وسلم إن لصحابوج بتأم كباد كان نبر بتأم لب يميادما كان نبر بتأم اسم يسبر بمسلموش لاي كباد كفتت كباد قدادا يتكفت بت زمجا نبر يعني النو عائشة رضي الله عنها كذاك أن بلاي أنت لا يالفك أن علوي بلا لرسول عليه الصلاة والسلام إياك أقربت الله شو رسول عليه الصلاة والسلام إهن النقران سمتوا ملس سيسطات بتأم يتامموا بتأم لباتشوا لي كباد يهونا تسعنوا يا ساد ربة النقر رسول عليه الصلاة والسلام قلت الله من قال رسول عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت كسوتش يا غنيوتنا غنچالو قال رسول عليه الصلاه والسلام يقمسكوتن قمشالو يدرسبኝ درسوبኛል قال رسول عليه الصلاه والسلام وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه كنسو يا غنيوت كنسو اني لاي كدرسو بጣም ከባዱ የዓቀባው ቀን ነበር قال رسول عليه الصلاه والسلام عقبه ማለት ከመካ አቅራቢያ ያለ ቦታ ነው ይላሉ። እዛ ላይ የገጠመኝ ነገር ነው አሉ። إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال ራሴን ያቀረብኩ ጊዜ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲጠብቀኝ ከጎኔ እንዲሆን እንዲቀበለኝ ብዬ ራሴን አሳልፌ የሰጠሁት ቀን ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ማን ላይ ابن عبد ياليل يتبال طائف لا ينبر تلك سو نبر. أردت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت ودفن لكت نقر الشيء على ينبال رسول عليه الصلاة والسلام. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. الله أكبر. لفلقت له ونو نقر الشيء على ينبال رسول عليه الصلاة والسلام.
ሌሎቹም ጋር አሉ የሚባሉ ወደ ሆኑ አካሎች ሙከራ አደረጉ ሄዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቋቸው አቀረቡላቸው ህዝቦችህ ያንተ ሰዎች ዘመዶችህ ከኛ በላይ ስላንተ ያውቃሉ ስላንተ ቢያውቁ ነው እንጂ እምቢ ያሉት ለምን ወደኛ ትመጣ ነበር ችግር ስላለብህ ነው እንጂ ውጣለን ፊትህን እንዳናይ ዘርበለልን ብለው ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አባረሯቸው በጣም ከባድ ተስፋ አድርገው ምናልባት ካሻሻልኩ ብለው ከወጡ ምናልባት መመለሻው ተመልሶ መግባት በጣም ከባድ እንደሆነ እየታያቸው ምናልባት ብለው ተስፋ አድርገው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበር የወጡት እምቢ አሏቸው ለፈለጉት ነገር ሊመሩ አልቻሉም ውጣልን አሏቸው ይሄ ብቻ አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ህፃናቶቻቸውንና ባሮቻቸውን ሞኞቻቸውን በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለቀቁባቸው ድንጋይ አስይዘው ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም